khom tiêu he kan ti chana tu ai thu in the chi ki tiêu hi speech khat in ei tiêu hi ti chu lam de moi chong loi Miss School 2014 Amazon Pathin Thong Bautin Ta cha po si si no khunin dom ti mun Hat bei to ta cha po si si no khunin dom ti mun Ta cha pa ta cha nu si si dom ti mun Hat bei to ta cha nu ta cha pa ta cha nu hey I believe Tuni ni kwa anti FODAD hin gong ho I hin ho zalin pathin min lo pi ka thang vai na ji chu alon hing leo vin khosung hausa veng asoi leo vin when I look at them Adi chu tuni yung ki kwa mi tribe dam yung diu kata sanin tha do tai lo so I'll talk in English also please Henge chu hin ko sung yong so wai leo vin house ho ben yong ajutale team thil khari gon ting le lam kai khanin thil kharan gon na anui ho ni ki thopi lo ting le thil alon hing di pon Tuni ni ko thil lolim hi I think it's a team spirit so kudos I praise God for it na Ep-2 kasi dham ke no kahit tapoy na Celebrity on iPhone, kaya the media artists, Pathin long sinin tam tai ne, vin na mo no, nam choi sang na dingin, a ogin nu hian lang, zi lang pang hian lang, tu say lang pang yung le media fila, itan ham kanin account so nun e hian la, government inay lo si un. Government inay lo si un. Bona umtain tuni ni khon laya media ni tin nu sute ta thu so ai lo hi le artist wa salary nei lo na ai lo la do kha adin do na dingu pium thei lo cho why because we don't have a government imitate to be the Thado tribe, be the Gauntin tribe, or any tribe being registered under the British government or like by the British. Eho dehim le kalang lasa lang ipilang yung le Pathin lusi zangun ahin la kaminay lo ziuvin government kitutay nay lo ziuvin ikam to tepo bini. Lam kai de lo hing lo ding ai ti me na ti me ki tho ho tin for our future generation e ho di bo lo for our children in the future for our future generation tuni ni hwa this platform red carpet it's until that honestly but that's but they hon nam ngai lu na zala be any tribes the Cookie tribes if we stand together today this platform can become the red carpet for all the Cookie artists and the media department tuai pan lo le itilagi pat gunoham na nam ka ngai lui na ti van na sopi tribe tang ho na ngai lu lo wala nam ka ngai lui ti now as you we are cookies hey you cookies and
thado custom event, how the kibai na custom likewise, universal human rights in Eva, constitutional rights in Eva. Likewise, nasumpi nakoma tu yong tu, nasanga niya halang, zadang halang, track dang hiong le, whatever you have, they have. Equality. Chỉ ra chú nên đi qua cú kinh tế, lấy lấy tiền này rồi xin hỏi hoàn này đình đỏ lú. Tiền hiện này hoàn này đình đỏ lú. Whatever what people have, we have the right. Cái năng cái ra lên, năng in cái này ra ngay chú, because this is what I deserve. Patin ni hong hi Israel patin. Pakai si suminai ho pau hi. In patin hi. Ita ha ting leo. Iha sa ni ting isi pa ti ham, isi nu ti ham, ido manu. Ai lo wali ha sa ni to ting le na patin na da ha am, na da ha lo pina. Ci ba wa tu ni lam kai tiao ha ni dai ta ha gu no ham. Ai ho lắm cái chú ăn to đó tiêu lệ hoa đi xem tiêu hết điam quỳ hâm lắm cái chú im lý isa ai hoa hay lâu hâm na to hi patin mina. I want to request to all my tribes, my cookie tribes, I love you all, you are my true love. Na hillo na hellang na di na hellang kete du zong la chun, I will love you. Na ipiziham pasal ho kado nom chun me ho munga ho do mana ning ting le lungsin ti ta na piziu chuna lungsin ti ta na pi ting le an hillo na ayo na lungsin ti chuna kasi de du hen long ong hamli nen hen long ong ti chu zo a ti ja chu ilam kai teo chu hamdi de lang on le du zo le lungsin nu ngai chua lam kai ka ti boy inam mi te na get ganam mi te chu le kha thi mo lang up hen lang ipit hen lang nei sei siu win lang. Thank you bro. Ngay to offพระเจ้าเซงna dong manu na dong ma pan na si nu na si pan na cha nu na cha pa chu kham hen lang ima cha hi hen lang ti se ba long le nu lung si na ve bi sing long ham na get the banga kanam mi te ngai bu na tu le I become like a public property. But I hi banga ken kanam mi ten ai su boy yun ai sei su un tin ai tem katilo kanam mi te chu ken an hil lo na het tim lo wali will I feel that I love them? Therefore kale khat hi ki ngai lu tin nangin na nei cho ma no nei hi ji chun ki za to tin sing ni khon ting kha sangun tun khang tin kum thu ma sangin to do ni te na za dang min ei noi si po ve tu ni khwa za dang min ei za now in za po ve but of course they respect us but ei ki za now hi inam si pai te ji na nam si pai chu ko ya hello. Second, ipizia government in elawale ipi government in ipi thum hiting le kui ko ziam ikugin pi ko zilong na e ho lai hin iti el zong leo he government in ngai di kugin pi lowong na ale za dong gom dangin e za na kugin pi lowong na nam sipai thi loi mi tikin hi ka ngai
no boy. If I think no me, now si pai to left, yo, now si pai kito. But I don't have arms at my back. Numei silo in kate tunin ni kon e ho ku kite hi jiben numei silo jing in bon ka nampi te tia ka ngai lu thea ni nu mi pate gon ham to all the tribes. Do you still want to be bullied? No. See, my mom and dad love me. Kanula ka pare ya lu sito. Above that, God loves me. Me ne chut pa bu na hi le mi he mi u lu thim ne lo pa thi ni sim lo I him ji chu me ne dong nge my friends Naga friends they ask me Moy you so proud of your cookie people like you love them so much you know what do they do for you Kahi pinana to have tiken namna ka to hai kati so. They say salary bon nei lo who will provide you your food na ne na cha na salary kun bro. When we don't have a government, when we don't have a land, why are you talking about salary? Government nei gatin gam nei le. Again thay lo use. Na. Again thay now unzong le chu e ho in businessman na ham development um dicho. Ibi ki ba na ham ji. Minister di le thumi nei wa minister khani mi sang som le sang 70,000 iti vet do. Nangin bon ne insung mi sagi zem bon ve zong thay lo chu iti minister khani mi sang som sagi vet ti. Ibi ki ba na ham ji ha. Cái cặp vùng răng này là cặp vùng răng nặng là hi lùng neo na cam man lù ipi gì ham bắt thi na cái sồn thì na gen bắt cái gò mà cái tao và hẹp quá nếu bây đồ điêu hi rộng lệ nếu sa điêu hi rộng lệ cái mẹ mặt tê chốt phá này coi lù chứ chứ hả ai hi thấy là bon làm cái khát nín lấy xe là bố thay lầu hi giờ chú organization zat in event nam si pai in event ke student lam kai in event media lam in event hoi lai event but tu ni khwa tha do te tu symbol ki se ta lo pi chu tu ni khwa hi tha do te dinga zalen na ki ta lo pi chu tha do te le tha do ki ti tao ki ti nge ke we say we call ourselves cookie. So stick by it now. Cái cặp ba trong lôi hiếm cái nu gạo tê oh hey cặp ba khăn phù hen cặp ba nắm si bay hin cặp ba salet tin cái nu chu ai sum mi tiệt to hen boy cái hoa hi cặp pu tê to ai kinai sao về cặp ba hạt về hung bọt tiếng là cặp ba in ấy pui diêu vin kapute ko ma kapute te ki ngai lu sa ta bang che tu ni khwa zo nang le nang bu ki ngai lu na phat ki chai tai na nu na ngai lu na nu su ngai lu na pa na ngai lu na pa su ngai ani ni ngai lu khom te in su a ki pa ne ma zo si so cookie ti ting le tha do ki ti lo hai na there are many tribes under cookies. So when our brothers, I request all my brothers and sisters of the tribes, the Cookie tribes, I'll trust in the Lord. I want to tell you to trust in the Lord. I say it in Jantar Mantaraju, this is just the beginning of my act here now. It will go on. And bro, kum som zo nga imu dingu chuna in su hung ki pun khom ting leo na khat sungai mu diu cho pro guarantee 100% chizin nang ma na ki ngai lu le na
ปะทินไงลุดเล่นหิงนกวมไงลุดจิตเย็นน่ะแล้วก็จะตะมุยว่าติดต่อเด้จะตะมุยว่าจุนอามาอินปะทินมินปัดนะมิโซเสียปุ่นขอบลุงทิพย์จุนมาโตวม for Christ Jesus and today I don't say for Christ but I say in Christ I love God I love my people and the government the Indian government he will abide by his oath taking Nam sipayo alu ditila oath taking nei juna. He should abide by his oath taking and make sure the people, the cookie are never. No, this is a necessity. Ingai janu ta joji. It's not a demand. Please do not demand. Okay? No, this is not a demand. It's a necessity. It's a necessity for the people of cookie. So it's up to you. Whether you fulfill our necessity as per your job or you don't want to fulfill, it's up to you. But then I'm sorry because what will happen the day after is not up to my control. I'm doing my very best. Nah, did you hear? Nó lấy mùi tì lịch kì mua ba bài yên chứ anh ngon thì đau luôn này họ lấy cái ông ngon lạc ngon liền anh vào kì mua ngay lụt xin inam nó ngã khát nông chú con tông kì ngay à lấy xăm bút chính kì cài bằng xin inam pasal officer hung hi khát nông chú giác tăng tông hung kì chen na hi lệ mi mày hội phong khát kì tì yên ta băng chú trời inam ngay lụt đàn hi tu nín như hoa cái mà năm mi tem mi là say gì năm ngày luôn họp tay kêu về ngày no I would say it's wrong mi giống xin năm ngày luôn nè năm ngày luôn giờ tu nín hoa lại cái tin lại lo lại hỏi lại cái tin flight ticket ấy copy deal na năm ngày luôn diu và cái này ngày luôn nuôi lo ong na cái mà sang ngày phiêu bằng bắt thiên mà chứ na apa na chun pi mang inam mà chứ na cái anh lang abo gum zo na tu ni hoa hi lo pi no pathin sang en lang ku kite mang na honestly I pile tao na ni hin gel do jing ovin lang thil hi ama chao jing e ti mi pi ho ko ma ka het sa no movin lam kai ho tu tin akum do lo yom nan te hin aning che na mo nong lu agel kho ma ikiti khu ma chao jing jing a hi je chun mi pi ten tao na ni gel do jing ding mo wa tem na le tao na ka hin nei hin chan chun chai ke tin ka ki pe ni ngai lu no tun anti FODAD te lim la kom te na NT staff also once our lang in Kalaba committee.
Amasatain ikupi umatiyanga pathin nung se zala umki khom the yo se na bon se kevin ka jana salam kain pe nei tuni ni ko yo Cookie Society dinga melchi na thei ni ko khat hi iwang bandau hen hitabanga matiyang kupi sunga nitin tusu ahilowai media tungchanga mopo na nei lamkai te ho na hingun wa matiyang hosa authority lamkai ho ngamkai sunga hosa pipu ahilowai la social worker hon phalpi na nei wa ikimu to thei seven khupi hosa pu ato khompi Khusung Hausa authority member ho yo se gamkeya Hausa chule social worker ho yo se nabon sa Kevin kajana salam kape nahi tuni ni ha hiche Ali Channa anti FODAD gitia
chief guest ai pen piu pulen hin guest of honor pulal boy hoki bahin function president pu thang boy hoki bahin special invitees moi chong loy hin no ho yo se yong nong la thei jevin ka ki pa na ka za na salam ka pe nahi chung chonen ke ho elected district council member special guest nei ko yo koi tabang khanin bele anui sa thei hi elected member ho special guest hi ja social worker ho chief guest akipon sa ti hi hichi clarification ka bo na hipon ngai lut na jala MDC ho chu kamino hin koi jiwa tuni ni khoi chi program mu yo sen anung langa kulen chuchanpur chairman pa pana omjo se min namu ho tla awa chun tuni ni khoi za ila wa hung jau the pi ha le honorable executive member cabinet Tamenglong district ADC kazana salam kapen ani na in tuni ni khwa iman theino matiyang kusunga local MDC pu thangamang homsai kazana kapikili nahi chungchonin ongki khom hichi sunga print media electronic chule kusunga volunteer apang ulenau sofi ulenau nabon sekevin nampi ngai lo uncle son nahi jevin kazana salam kapen nahi kasai nom chu tuni ni khwa hitabanga ki ho uncle son nau hi loi la pai amin chong cheng hong tho lo na dam mo ve sit ja hong lo tam ta om ven kin la dong boi ja hong tho lo jong om ven hi ki ho uncle son na pe no chu ki hon protocol kiti ka designation no elo wala ka hi nau su ta lo wa nam pi ngai lut na ya la chu hi sunga uncle son ka hi ven hijeng yong le district council sunga member akam sungwa ki hola thinglang mi ki tan tin tuni ni khwa madam ko ma jana nei ta award a hi lo wa le ki pa man na pe chu council pumpi kukinam pi a hi lo wa le foda hon nangai lu be ti kamu tho thei je in no chunga avelin ka ki pa na ka phom nei tuni hichikin ki bol hi ka vet a hi le tu le tu din muna idin nawa social media la nitin dusu sim WhatsApp group ibon wa hi atam zo hi diu kata sane kang lo na pi pen chu WhatsApp group hi atam zo agija wangin article ka pi pon ule na wi ni pi se yam ti hi ki ve hin ko iti manoham ti yo hi tam tai cha ko na hi ichi janam khat dia kusum wen chung kibai homna nam sung la jat sung kibai homna thu tam ta ki sei apchom tam ta i mu na he sei non pi pe no chu hitabanga group ni le thumam hen na hi yong le NT10 ali ve chan na hin bolwa phone hin bolwa jong la request hin bolwa kamin na hin pan sa jin kin jong ki pa na neu khat chu ka pe nom ya chu phat chu ka mu thei dem ta kan ki thu mai mai yin ye chun article alo la programa kamin zaw hi yong le dong din thei ji tu ni la moderator chung chona tu ni la compare pang te ni chunga ka ki pa in pathenin matiyang wang bo han nang chule Chuchanpur district sunga social worker house yo se le tu ni la ang ki kho mo yo se kunung tu ni le kunung le in khowa patheni nium pi jmo hanang nitin thusu lamkai te hodam sot vinang hitabanga mi pi ki khom na theile igam sungwa thulala munchom choma la do thei ahi lo wala het thei yo sin hin bolwa nu nau chapang kusung rang sung lam sungin khan to na kinai ding hi ti hi ta san na jalin la ho pathenin wang la bo bin tin nitin thu su dam sor han lang pathenin wang bo jing ta han tu ni so lam kai chu ni la icha FODAD chairman pan kia ko na
nehin sek nehin thumo awal jang hilo alhom jang hilo hisanga he nei pen pi thei di hom na ti zu ka hin pon hisi ki pa ta nei san pi di win ka ko win nei pathenin tu ni la ki khom lo se dam na le phat thei bu na bon chawin ni pitawen ka ki pai tuhin aban na chal pe yu hitin special item khat in ei di we hi in he chu KFDC hu a kun hi ding hi e tuhin KFDC ho ina phat in kilo ding in stage langa ka hin ko ve pi te ho zo se ni ha pha ki phalam mong the zinin adap to ka sei sim mo to ka thip mo na ki ka dap le kan sei hi mat chet ni au ni ke ho he ka hiu le KFDC Cookie Film Development Corporation chu a hi le ai ho cookie sunga film lampang to kisaya film tho ho actor actress chuting le ai ho cookie nam sunga actor actress in nation ho chuting le filmmaker director neu kanung kiloi khom na kiloi khom ka hiwin tuni tha phada hi performance a hin nei ding o hi in hi zong le ke ho phat a hi ja chu phat hi style khada ka hin man ding o hin tin performance a hin nei masang wa hi neu cha ki ba thu sei na le ki pun do na neu khat ka nei nu mo vin chu a hi le ka sei ta in tuni ni ko hitabang kin laupi ta te ho NT10 ahin gun na chungova ke FDC 10 zong ki ba thu sei zo lo ka phung ovin bo thei I ma cha zong ka nei po ovin he zong le hitabang award distribution kin laupi ta te ho ahin gun wa khadin award kisan thei ding chule khat koi chu koi emi cookie sunga eho nam sunga koi chu koi ham ti chu iki thei na ding platform le ta te ho in gun pi o NT te chunga avelin ki pa thu isei ki win azi chu nam inam sumuwa hitabang kin laupi ta te ho hi mi koi powin na bol do zolo NT te na hin bolwa eho koi platform din ta te ho APG win amho chunga avel velin ki pa thu isei win kasai ki win chuting le NT president pu hi ke ho ke dinga zong ka pu hi in chuting le to ke ho KFDC sunga hi advisor ka manu uthang boy ke thilmang bi social worker ama chom le lungsit ta in chilang hin pha chom chakhat zong le hum ding do ding in ka hin ko ve he o ama ka hin din do sa na pen hi azi hi PCR hi chicken ho hi ahin manu ham zong tia zong na nagel mai theo hi in NT hin bol pa hi ka sei wang chun ka pu hi in chuting le to ka hin din do sa ding uthang boy hilai ham hi o ama hi ke ho hi gom thata sa dar his lang pi apara hum ka hi ji wa chu chi phat hi asawe tin ei nagel pi hi winam ka hin manum na penu chu hi le kum ke ting zong le chik ka advisor pu hi in KFDC sunga ka advisor pu hi nama hi mi lung bin ta mi hung phalta chuting le mi ki phalta kha zong hi in panhala ala mi khada hi nama ka hin din do sa na lo pen cho hi le KFDC ten ki ne pita ka nei wa hi ja hi kumkit NT hi tabang kin no pita ti ho igun phalo zong le kapute hon zong amel hi anaki mel chi wilang ki hon zong ma hi ka in mat wa I phem khada I pan sa ding wa he dia chu ama hi ka hin din do sa hin tin he ka ki pe hi chan chu tu ni tha phana thim lo sa ka hung sei hin tin ke ka hi le kim neu tim gel KFDC finance ka hi in to hi ka loi ho in pha chom khat ahin man ding hi tin performance hoi ta te ho ahin bol ding hi in ba ne chan amo ho chu hung do ta lew ki ban ke pha chan chui tan te ka sei khil nei ngai dam bo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
qualification is BA first year. My hobbies are dancing and modeling. And my main life is to become a perfect model in the rest of the world. Happy Good 2008. Everyone,
nada ama ko yo hiji ama he o kachan mu he jo ata pen he jo ai la u mai bi da na sa ko no ngati ho ama jela ya mo kun so ma kan ko ma le khasi ma mu zale me so me ko lu sa na hello zale sampu ye ti vale kita e sampu yu ya he sampu no cha se ngai lo ne he ko ma sa ding na no chompon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mereka telah terhujat. Kepitihan. Aku nak ulahin sesuai dengan sama sama kamu. Không đi chưa, không đi chưa. Betul. पढ़ने वाला को गुस्सा मत कर, दूसरा जैसे रहता है वैसा रहो, लड़ाई मत करो, शांति से रहो. Waiting. Let me tell you the spirit of success. Forget about the past and focus on the future. MDC pan padahim kilading hiin amalim na le zanain khudhabe na bepiude no mi sa che da we mi pite good ba me du de no sa ni u din ya hen thu le la he kum chi khom ding hen thu le ga he ti win la le ga he ti win thu là mấy cái tin ông lo mà lút lâu thì người cái tin không quên, ai ông lâu thì lâu S consensus MDC member in up to thông tin này, amma Spainin tu ni ko part hoài,
kita bang program lupita patpai piwa patin thangwai rumelang sule tunia inam sunga ikinep piu Emily le hello MDC le hello nampi sunga ikinep piu tunia jinguna aipan piwa chief guest aipan piwa pu Martin Namgulin Haukip social worker Morek Sulege functioner president Aipan Piwa Sri Thangboy Haukip social worker guest of honors Aipan Piwa Sri Lalboy Haukip social worker ama hocheng jana ama sapen ni pima sapen win abanin adia tunia special guest invited Aipan Piwa 2014 Imi School no Nampi Mina Numa Lamnei Moy Momoy Songdoi Aden Amazana Aipi Masapen Kiruin Tunin Zaum Tata Tampi Movin CSO leader Tampi Movin Ayen Amasapenin Ninan Tunia Itabang organizing committee Nitin Tuso involved organizing committee then Nampi Mina Tunia Bilay Mateyang Kusunga Ikusungwa Ikuki Ko Inampi Mina organizing committee te Nitin Tuso chairman pale executive te committee te ama hochunga ki pathu avel bela seikirwin sule adin tuna ekhodova mateyang House Tele Authority Youth Club te ama hochunga yang ki pathu seikirwin tu yang ana ngai ti no la sa pale rok pale rogotin tu sei pale tu ngai ti no tunin chief guest ahin special guest te ahin nam khan khoding thu tampi thumom nei le yuwin ki pawmen tunia hi jilkhat organizing committee te chunga ki phallam na ai lo le nampi chunga ki phallam na umna leo khat ka pu do no min e chu ADC member te hi tunia hi adang jo ke tapun tunia Chucharpur district ADC member te chairman pa ahin Dammon anejin hongyo pun vice pa Dammon ajin Dammon ajan na chunga omin ong thei pun adang dang buin ya chom ma ong thei lo ji a hi KS Kusabung elo le concern consensi minai kong ahi ye chum tunin idei bang to le member te le hong kim leo ji idei ji o hin en tunin loi le bul te hong thei lo ji hi organizing committee te ya mi pi te ya nam pi chuma ya neo khat hilchet na clarification kan nei nom na chu ahung nom chewin a program yong hi amu chiun ain buin ya chom la dammo ya hung thei lo wi ti nei na het pi le chun ti hi organizing committee te nitin tu so te ya mi pi te ya ai lo le kusung authority te ya ju club te ya nei na het pi di win taw na kan nei nom masan tunin ki paumen nampi ngai lu nayala ne tin tu su te amuna tuni 4th edition foundation dei ni ai
dunia ilai kusungu mate yang kusunga kita bang program lobi ta nampi mina hong bol bang he ji tili amo ki bol bola ti ai alang phanga bol I powin ajene ta til bol win award inam sungwa artist ai lo le film lama ya artist tampi awareness ibol bangohi si nampi mina nitin susu ten tilita bangan bolo we ikipapi na yalo ayo ngohin yajin tuni bon ikipa pon ki yung kipain ikipa si win si amay maya to ahe alang phanga boli powin nampi khantong na ding la nampi encouragement challenging adawin 2014 emis nu mo yin challenging tampi tuan sio ju kichinutin nampi adinga challenging limpi nampi adi khantong na ding le nampi khan hoding thu gya la tu na he chi platform ki do hi di hi di win ke kan se no men ye chun ki paum ka san tu ni en ki paum ta chu achi ta win chandel wai sermen chule jiria MDC no kêu thu mi không là ha mà mọi hiện đang nghe buổi này ya chum này ya anh ấy thì mai thì win MDC te cheng thế kia là kiên thu can sĩ mai hiện tiền năm pi ngày luluwa hung lu ai po win ai buổi này le ha sanna ai lâu le đam mô na về xin na chum này ya hung loi win en tunia ki paum ta kha chu chandil wai chairman pa le aloi nu hung kha pyo hui eu dinga hi nam pia de ki paum ta hi tuni matiang kwa hi I khu wai bo ru hi ai nam pi program nam pi platform ai ya hi chili mo si thia mo ho lim the yong ai puan jun au lim ding dol te ho lim mun tin turin ki paum kasan ke ho loi only in special invitees kai with MDC te ai and ke ho takhela nam pi ai kinepiu functional chief guest, functional guest of honor, special invitees, tampi ne howe, ama ho jala ilo tinu he, ti tu pi pena kan sino mintin, tu tampi kise yang lude pun tina ye chu artist, invited artist tampi ne yewen ki pao min nam sunga la sa team nam choi sang la sa team tam pi nei win hello le ho lim di tam pi yo nei na lai win cheng chu cham cha khong ho lim nen lang organizing committee te chunga avel vela eta bang program nam pi mina ni tim tu su te hi eta bang program hi tunung le tua sang ho yol payon gom lang dam sor wen lang machal jing wen di kan phon do hen lang to no organizing committee te khat amung wen lang ke jang ki paman neo cha yang le pingi kemen pa hai ka ki pa pi mama chapang cha hin inam pi wada kinet pium ta hin tunung le
tua bo sang hoyo le phayo ai nam pia dia panalla ung ma chal jing han lang lung lien ta rung pang jing han ti kan wai la ne no. Most popular gospel song goes to Miss Tigno Hauke. Pagkaisin na say. Nominee sa Bangho, Blessed Sister Lekethy Kolning, song omle stay sungin lam hin sun dingen kay kawe. Khot be day, mi piteon. To hin outstanding person ti hat bawung gungin. Ichi best outstanding persons of the year hi Golhang Michael Matehin Amahin Chuchanpu Sunga Ahilaw le hoila hizong le Khangtha te ho le hasim nalama mi zaram khatir ko na de ja outstanding person a kipihin ama Bu Michael chu ma hile stage mul hinjunin ichi prize pido win FODAD chairman person PW like pamite mi pite on ko be piute best visual album hin to hi best visual album of the year goes to Kasenang Koi Fo. Ewan ju hichan hin ananga photo hutin to in chom khat anaro ki hutin na
Writer of the Year, into in Pongdozin Katin, Grosby Hoki. Aban Natal Payudin, Best Lyricist of the Year. Best Lyricist of the Year goes to Pu Wycliffe Lundell Kipken. Abana, Best Rapper of the Year. Best Rapper of the Year goes to DJ K Khongsai. Mipi ho could happen na beauty ki papi nawin. Kipaobin, what hop to chan chum nga pagkiro itin. Ay mi hip hop holdingin, kot pe beauty. I'll give it up for Win Me, the young rapper in the list, Mr. Win Me comes on. And next we got DJ K, a rapper from Conway Town. Show some love. Alright. And next we got K-Sound, my homeboy all the way from KMC. Running the breakup label, UM Records. Put on a bell there, you not talking like a representative. Machine gun flow. And last but not least, we got Kuno Boy. The youngest of the dopest rapper in town. Representing Jet T, 4 Fingers for Life. And we are the 80 hip hoppers. Okay, let's go. Any rapper, songs in any hip hop, then live for that, I love to none. I got some ways on the phone line, any hip hop. Any hip hop, then live for that, I love to none. I got some ways on the phone line, any hip hop. Love the hip hop, say we, I'm so zoned, say we, Lumi, I think I'm so deep, so more. I don't know how they don't talk. Yo, what's up, say Amy hip hop, let's go, Amy hip hop, let's go. I'm the MC for the night, I hope you all know me. Let me take the time out to introduce my fellow rappers who came all the way from here and there, you know the long way. Give it up for Whitney, the youngest rapper in the least. And next we got DJ K, a rapper from Conway Town. Show some love. Give it up for my man, K-Sound, all the way from KMC, running the record label, UM Records. But I'm playing with this, it must have been. I got represent to the man with the machine gun flow. And last but not least, we hits over hits. We got Kuno Boy, representing Jet T, 4 Fingers for Life, and we are the Amy hip hoppers. Who's Amy hip hop? Songs in green, Amy hip hop. Let's go. And if you dance, I love to know. I don't want to wait for the whole lot, Amy hip hop. Songs in green, Amy hip hop. And if you dance, I love to know. I don't want to wait for the whole lot, Amy hip hop. My love's on the look, yeah, till the power, get it over the head. Get a lot to in and then I know. And before that, like a hip the phone is on the look, I don't think we need to do the hot and down on the doing. Say, Amy hip hop. Beat up to the head, beat up to the pit. You gave up the real, the deep, to see how they do it. Remix.
Best Gospel Singer of the Year. Best Gospel Singer of the Year. Hi there, love! Best of
official music video of the year pop song goes to Ipalaini. Adin Paparoi lim khat kilaw le na. Abana award ni hop do na diu che hile best villain role. Best villain of the year goes to Dimien Lamkin. Mipi ho kun haben na be beauty ki papi de sana win. Abana chalo hidin tua hi best child artist of the year. Hingpa hoi hang sing. Mipi ho kin go the now de ki papi now win kun na be beauty. Abana chal be hidin tua hi best comedian of the year. Sila chu koi fans tamperam. 1, 2, 3. Best comedian of the year goes to Johnny Pabo. Okay. Mipi ho in kun na be beauty. Tua hi hop do diu che hile best short comedy video of the year. Tua hi best pop singer of the year. Best pop singer of the year goes to Jacob Hoki. Mipi ho kun na be beauty. Tu hi na ba na chal beauty. Tu hi best photographer. Best photographer of the year goes to Eric Gould. Inam sumuwa photograph team pen hi na mahi vote dungzia mahi mi pinan dei sa he. Mipi ho ki papi na win kun na be kinu de. Tu hi ba na chal video hin. Achai na best videographer. Magun Hoki. Ewa chu hi chan hin anang kiro hitin na om na laisin azo jong lei hop ki deu hin azo akain phul ha ma bagin tu hin zaila khat anang kiro hitin letin lal oma hile stage muran kilo dingin kahin kawine.
2019. Best Film Award goes to Lim Lang. Mipiho. Could have been the baby Kipapi Navin. Best Director Award of 2019 goes to Pu Lamgin Dimngel Lungsin Ong Zozam. Mipiho Kipapi Navin could the baby Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Up in the